Hello mun kina so pi ulanaw te ho na bon savin ni ko pha ka hin pi ve chule tu ni independence day hi takilhanin as a citizen of India khan hin asan na bon savin independence day ni ko pha ka hin pi kin ave chule avelin HSML official YouTube channel hin lem na ka hin nei ki ave pichi channel a hi vlog hin sip lo naw jang hong so jap tan hi ja tu ni ko hi independence day hi ta thana cha pichi lai ko na cycle public ground na jang he student izat ham kadin ni sanoi gunoi dainoi a hilole bon la tuil a practice ong ki bol wa tu ni ko independence ta ya so na dinga ai lo le perform bol na dinga he hapte izat ham kan hong ki hila hi ven is a chen tu ni ko hen he chivat ta go ma chen independence day vlog cham cha hin siming e ta cha hi video he ka hin sim hen e pi hila pat na pat a chai na chen ge ini vat ti ven khang ta we chale cycle mo khalo a hi lo le muwa gala tol ja amun som gampam foreign ai lo la outside Manipur ai lo le outside district ti taw tem dan cha cycle mi hi ewanga gala tol ja chursam pulang oi langa ani jam kha atu ge hong kile lo kum li lang cycle mo khatalo ho ding a jang cycle bazar la itabang tam iti tam ti cha ka hin kap ding a hi en hi je chen a hi dia cycle lang mi khan hapat na pat achai na chan ge ni bat divin khin te mo ve tun ani chi pan taw te cycle government hospital ti de hospital lang hinai lo CHC community health center kiti mo khanai lo hodinga hi en OPD chai la building tiranche staff for ai lo koi na hi en chulai he le OPD lang emergency ta ki kop ngai tai chulai he le sorry chulai emergency he ta emergency ya lang ko quarter hospital maya wang pharmacy atampon pharmacy ni thum pharmacy ni au cha thum bo ome lai le quarter van jang government in sam khat la cha ipilung yal ngai to hen ma in zo sia hin phet dam bin ta he ma bol na nei lo phat wa aki tha sa gam kin abai tai ma ho private na tu ni nia sa en apha en chu lai le ai lo la chu lai sa he thawen yang la guzu ni khat hi lawang chan lai la lam pi he na sa ding he chu lai he so hong lam chai chan au di dan ila mi pilang ko khabe ga lu za mote ma cha ka lap te athu pi zo se ni ki chai ta sapang ho drill ball na ho student ho drill ball na ho ni ki chai gam da na hita test na bolo na bisa ke di pot test na bolo yo jadi sangat terkenal dengan baik muci itu hisab yang aneh dia kena piam ta nga ani hong en hello guys tu ni so independence day blog ga bol dikatila kanilap ta hina phat aje ka camera si jen ka camera he
video on la ni sala a he acham lawa thim thale le ki mu thei ji talo koi pe na ka ma hoi lang pen ki kap ki doi tam tiang ki he ji talo ai ja a cha ka sem la independence day phan ho jong cha kanilap thapo in jong la tu hin ni tha lang hong hita en ni tha lang a hen independence day cha phat ki lap ta hi jong la a phat ki te la ani kho hi lo phat program phat ki lap ta hi jong la to he bazar la cycle bazar sai bangwa chi tabang bang hitam sana pha hitam ti ho cha kan kap le de he an ve au hita cha chila hi le cycle bazar public ground tu ni suna independence day ki man namun cha hi en tu hen chapang ho bola ki chem ve thana ma me bol ki chem ho imula thana ma ji en ke jang he bola lung lut loi khat ka hi ai ka thep lo wanga suna cha camera ka ka le cha camera ka ni ki thi thiang lo je na ki chi hen tun hin tha ka mi chila he le cycle bazar cycle gam sunga dinga lu mai kai thang nu te kai thang ti the hen tam zo he nu te 99% he nu te elo la no mai te hi ovin eza nu te kai thang jong ti thei jeng hen la pasal rong sa tauna en kai thang ti jeng atin cycle bazar in elo la cycle town simen kai thang anei sun cha hi ala kan vel de lai la he la me ke zo na hi en me ho he kang pok pilanga kona agala ason je wa he a thau chi ni ka ki pe han la ka ki tat to han tu hin tha lang tung gu mo he ta en mi ul pe na chulanga he la second hand wan ho ke zo hi en tu na ki he tu pan ta be tung gu lang hi ta en ai nga go chila he la chilang sai se no me ho cosmetic no me ho bilaba the na abi the phana bu the ai lo le samakan the han lang maya loi pong the mit ge ya loi vom the han lang ne phwanu san the hilong le lai cho ke zo na cho helai dang se sapang ki chip na them to am khana cycle bazar na hong kha ole cosmetic dei den chlai thang hena ki so na zu di wai je eti hong ke hei kit le chlang sa he kom kwa khat ni se mo chlang sa he la as singju ki zo na lang ya lang ki chai ta ani pot gam ta bai singju zo party ai pi se le ga wa sa phat na tin singju zo ho tam zo inani ki le man ta be very cute lahi le samin sa ki zo na ha in samin sa he kon khanen bu tamia din kit so en kon khanen ti tamia din kit so ozi in kichmi ama e ke kan nei na tu hita ma kon sarpa dingin in nei sa ni he suna cha bazar ke ha hon ya ta ke kha agam ta ho tam zo la he la bazar hi nin zo la tu pi zap la nan va sa ving cycle bazar jo he mihem sa nga gari mihem ta gari he ke bang ti dei tai
population he mi mang cha tam te dia yang lama sangai nagari tam dan chu mi him ta ki bang di cha nai ta yam tia cycle na hunga na fana sit ka hi le lai kho mobile repairing elo le mobile service center hi en lai kho na zot ding lai hela koi tabang back elo le kyang ko wan de om le lai store he zot the he lai jong he fast food khada he chikim fast food koi tabang xerox photoshop elo le lamination ki the bol sa no mom le sa he computer amen chulang khoi le bus parking langa heta en chulang kha lai ho wang he munam hon bo he dewai tai lai la he le pharmacy he en pharmacy wang cha tam nai chulai building he le cycle thangen center coaching center khat kinai suna the one and only coaching center in cycle town tiute adang jang cheneu neu home tuition la na ho elo la tuition bol oza jang chum nan te jang le coaching center cycle sun chu the first and the only coaching center in Cycle Hill town che the epicenter coaching institute kam library na library yang tha pe hi en se cycle adinga ama sapin hina bana khang tha dia student ho simlai ho dinga very decide ha good news hina bana pi tiu ham ka het he chula building ki mo hi la masanga patna cycle adinga number 1 school adinga number 1 ani hijing pu hausai tau thang school Modern English Higher Secondary School cycle kiti namun su chula he hi la ha ke ra hi en chula he building tha pa hi en asung langa khui lu la building tam adang jong cha alien zom na lai ayang la sung cha lu dan ka ting ko langa pa se yang he wat kham se na hi tun lang khat sai ga avekit le han chula hen agape pharmacy kiti khan umen cha ban cha na hen salon khat na parlor ki hai sa na elo le kisu thieng na ê kisu thieng na mun ti taute lim la mel mit la mai hoi lai ta sa chunga nian lai ho kisu thieng na jong au meti sa ka hen wa san heaven ka sai ding a cha cycle rang he tu le tua he thil chu thing thau ta ai wanga chu allen chuti ta a phau ai lo le allen aning thing om lo wanga chu imazau si he kikim ta banga hita in dukan ho he tu la tua apoi mo pen he chi he lampi he ta he gari ha thaila sun da wit fai khu ki tung jeng he en ai a sandal pha jong ki bu thelo so ki bu jeng he masang lai whole star ki ho so che ki bu na lai he en aje che sandal pha che ki bu nom lo ki dai lo hi po en alam pi to ki to a che ki bu hi en ai cho hi bu la thau pi na hi adang aman tam ho si la se le ki loi tan ki bat tan le ai che whole star ho he bon in ki chot lu jang la ki jong chi nai loi jang la mo tan lo hi chu hi en guys la tu ni pa ding cycle bazaar iga ki ba sa ichan hi sa ten kha ga chai na mong ding in slide building a kon ga kal den ka ting la pa na kon hin su ka ta ding ga akal ta boten tham kha a second floor apa na view su ga avya hete second floor lang he tabang garage sa tiu ha kin hen achan first floor apa nen ga avta hete chen ra ka sei ki hoi sa namun le ki su thieng namun la cha chi building cha heta en chlang hai la sai jang lang hai lo le chai go jang lang zut na area hi en chlang lam pi chi pe ne gari khanong don chlang hai la in far hina phai cham zut na lam pi a hi en la hotel thopi ta khanom ke na hi
ama hi Dream Cafe Restaurant kyo khanga chu KF kiti hian tu lai cha te tu te khanga hen cafe kiti kite ai cha te tu te khang lang la khon I pian ni kiti kit da chilang hi le cycle makau sing kiti ho zu na lang lam pia hi en chilang hi le thung tin lang mol kon lang a hello la zang noi lang hello la khon lang area se mol kon hang se na lam pia he tai na phai chi pai zal la mol kon lang zot na lam pi he tai tiang chu cycle view second floor apana first floor apana kan wa sa na hi event ipi le vlog apana apana china san ge hin be hazo su changa ki pa thu ka hin se cycle dan chu hi tia hi zeng a thang pia he the ho le amun chu che hi zeng tai